Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, kita akan sambung balik perbincangan kita ataupun kita akan recap semula untuk subjek EMJ 3204 electrical machine. Yang mana kita dah discuss sekarang sampai induction machine, IM. Okey, by the way, kalau you tengok dekat board ni, apa kita nampak ialah sistem keseluruhan dalam Malaysia contohnya. Electrical system dalam kita punya environment ataupun dalam kita punya utility ni, dia akan mula pada generation. Electrical system kita, TMB system dekat Malaysia ni, kita tenaga nasional berhad lah. Okay. Kita ada generation, transmission, distribution. So the energy, electrical energy, we refer to energy, dia akan start daripada generation, pergi ke transmission, baru pergi ke user side, which is distribution. Okay, distribution ni kita ada a few lah. Satu, industrial. Satu lagi commercial, satu lagi adalah residential. Di sini residential. Satu lagi commercial. Kita ada kat sini lah, commercial. Okay, apa kita nampak ialah daripada generation, electrical system tu, kita nampak dia punya connection ni. Semua connection ni adalah menggambarkan kita punya sistem untuk deliver daripada generation site, which is might be far away from us. Contohnya kalau kita ada dam, hydroelectrical dam, dia bukan dekat, mungkin dia tengah hutan. Okey, apa yang terjadi dekat sini adalah satu voltage yang tertentu lah. Dekat sini adalah transformer. Transformer yang mana biasanya dia generate dekat generation site maybe a few ataupun dekat 33 kilovolt. Kita akan step up kepada 200 ataupun dekat high voltage punya level, which is 132 sorry. 132 kV. 132 kV. Kemudian di step up lagi dekat transmission ni. Step up lagi. Okay, bukan dekat transmission, dekat kita punya pencawang lah. Di step upkan lagi kepada satu level yang mana lebih tinggi. Mungkin 132, dia step upkan lagi kepada 400 kilovolt, mungkin 500 kilovolt extra ataupun extreme high voltage lah. Dekat PMU, kita mungkin step up, mungkin step down to 33 kilowatt, back to 33 kilowatt. Kemudian before sampai kepada commercial ataupun sampai kepada kita punya residential ni, kita akan step down balik. Step down balik kepada, kalau 3 phase, 415 volt 3 phase. Kalau residential, kalau industri, 33 turun kepada 11 kilowatt. 11 kilowatt. Okey, apa yang berlaku antara ni ialah kita melibatkan step up transformer, step down transformer. Untuk apa? Untuk equip ataupun untuk memenuhi keperluan penjanaan, generation, transmission dan juga utilization of the electrical power. Okay, kalau tengok kat sini, transformer yang digunakan di sini mungkin dia terhasil oleh Y connection. Kemudian before transmit dia tukar kepada delta punya
delta punya configuration. Sebab apa? Bila delta ni kita hanya ada 3 wire keluar daripada, ataupun kita memerlukan 3 wire. Kalau Y kita perlukan 4 wire. Nampak tak? Kalau Y connection, Y configuration kita perlukan 4 wire. 1, 2, 3 dan juga neutral. Kalau delta kita hanya pakai 3. A, B, C. That's why kita nampak kat sini ada 3 wire saja yang ditransmit. Sebab apa? Bila kita pakai less wire means less cost. Kan? Cost ataupun untuk nak transmit tu, dia punya perbelanjaan untuk transmission, dibayangkanlah kalau satu kabel tu berapa megawatt punya cables, berapa tebal dia punya ketebalan kabel tu perlu disediakan untuk transmit such a higher 100 of ampere kan dalam satu wire tu. Dan juga tujuannya untuk mengurangkan kehilangan dalam wire. Kan? Transmission ni bukan few kilometers, mungkin 100 of kilometers. So the losses within the wires, kita punya power equation kan, P equal to I square R. Wire ni ada rintangan, how much current yang you push kat sini, I line ni, so dia akan square kan. And the losses here is depend on the amount of current. Lagi tinggi current, so lagi tinggi dia punya losses. Rintangan dia maintain lah kan. R dalam resistance of wires ni, the thicker the wire, lagi tebal wire tu, lagi tinggi, lagi rendah resistance kan. Tapi lagi panjang wire, dia punya resistance akan meningkat, so you punya P losses akan meningkat. That's why kita perlu transmit dalam higher voltage kan, because P also equal to VI, and you increase the voltage, you can reduce ataupun kecilkan nilai arus yang you transmit di dalam wire tersebut, because P is equilibrium with V times I. You increase voltage, you are able to reduce current. And to transmit the same power, you increase daripada 33 kepada 132 kepada 400 kepada 500 kilovolt, so you are able to reduce your I. Transmit the same power with reduced I, so you can you increase V, you can reduce I. Tapi bila dia sampai kepada pengguna, you kena step down and step down. Okay, nampak? Kena step down. Okay, the least being supplied to industrial adalah 11 kW. Paling kecil lah, industrial. The least supply kepada residential adalah 415 3 phase ataupun 230 volt single phase. Sekarang lah. Okay. Okay, in between dia punya transformer ni, ada yang delta Y, ada yang delta delta, ada Y delta, depends kepada keperluan semasa certain usage of that point lah. Biasanya kalau dekat rumah kita akan supply ke dalam bentuk Y. Sebab apa? Kita memerlukan connection neutral ni. Selain A, B, C, kita perlu neutral. Sebab kalau single phase kita ada line dan neutral. So neutral refer kat mana? So refer dekat sini. Line refer mana? Refer sini lah. And this is 3 line here dengan neutral. So dekat rumah kita kena pakai Y connection. Industrial mungkin incoming dia delta, tukar kepada Y, tukar balik kepada delta. Sebab dalam industri kita ada motor, big induction machine motor lah, yang mana kita akan tengok nanti. Okay, bila kita bercakap tentang industri, so the main supply being supplied to the machine, and machine which is most of the machine are induction, machine induction. Okay, yang masalah sekarang ialah bila mesin itu beroperasi, secara ideal sepatutnya kalau kita plot I versus T of the machine, current patut dia draw dan steady state. Sama macam speed. Bila speed kita start the motor, patutnya dia punya speed juga macam ni. Okay. Current, speed, apa lagi?
power, dia punya power consume. So this is ideal. Tetapi secara general, secara practical, bila the machine starts, apa berlaku ialah the current tend to spike. Dia tend to spike. Dan yang mana dia mungkin jadi 5 ataupun 10 kali lebih besar daripada rated current. So this is your I rated. Untuk mesin, yang ni adalah I start. I start of the machine. Dan motor ni, dia tak semestinya dia on dan all the way dia on sampai the whole day lah. Apa yang berlaku ialah kita akan on, off, on, run, then on again, run again, on again, run again. So this will be the problem dalam industri. Okay, apa yang berlaku ialah kita perlu take care on the starting of the machine. The starting of the machine. That's why we have to look into the starting method of the 3-phase induction motor. Kalau single phase mungkin motor yang kecil-kecil. Tapi bila kita talk about 3-phase, that would be kilowatt, megawatt of a motor. Okay, kalau ikut kat sini, in many cases, induction motor can be started by simply connect the system to the power line. Mesin ni sambung kepada 3-phase system. Jalan. Kita ada incoming Y, tukar pada delta, terus sambung kepada mesin, terus dia akan rotate the shaft. Settle. Tetapi this is the issue. Starting current ni lah akan menjadi issue. Starting current may cause a dip in the power system. The whole factory ni mungkin akan jadi dimming. Lampu dia akan blinking. Lampu ni dia akan blinking waktu starting. Kemudian kalau kita belajar tentang squirrel cage induction motor, kita ada wound type. Wound type ni kita boleh reduce the starting current by insert extra resistance dalam rotor. Kita ada motor, shaft, internal wound type ni punya coil boleh disambung ke luar dan sambung ke resistor. Nampak tak? Sambung ke resistor. So this is how to control the incoming current lah of wound type. Kalau induction motor jenis squirrel cage, so tidak ada sambungan ataupun kita tak boleh nak tap dalam incoming dalam internal wiring of the induction machine. Induction punya coil tu lah. So macam mana kita nak determine the starting current values ni? Teori kita ada spike of current lah. Tapi how much the starting current? This is the equation ataupun kita punya reference lah. The starting current as starting power lah. Kita ada PQS. Real power, imaginary power, apparent power. S ni depend on ataupun the value dia kita boleh kira berdasarkan horsepower value darab code letter yang kita akan tengok ni. 5 code letter. Apakah dia punya 5 code letter tu untuk menggambarkan berapakah range of the starting current sekian-sekian motor. Motor ni dihasilkan dekat industri dan setiap industri dia beritahu berapakah kecekapan ataupun quality of that motor. So the I start, the value of IL ni, starting current ni equal to S start divided by Sert 3 VT. Seperti mana kita tengok sebelum ni, setiap motor datang dengan nameplate. So the nameplate will show you the basic ataupun the most important basic spec lah of the machine. Yang beritahu berapakah power rating, number of poles, voltage rating, frequency, rated current, dan juga kita tengok code ni. Code ni menggambarkan apa? Code ni menggambarkan you punya berapakah you punya starting current. Lock rotor, maksud kata bila you start the motor tetapi you apply the most panggil apa? Power current yang akan dia draw. Dia draw ni waktu slip pada maksimum lah. Slip maksimum adalah slip equal to 1 ataupun lock rotor. Rotor tu tengah lock
So start the motor, so dia akan consume current antara 0 hingga 3 ampere.